Angka ibu-ibu ke dia nalo laki na masigi. Lupasan ibu, ya matu ko lisuki. Aja mo ta cara may bene laki ta, tulia mo ni laki ta. Kalau bapak na, o mo cara may ko. Assalamualaikum. Aja bu. Aja. Marajit tu na tarima laki ko melo cara may. Aga pele goreng pa ustaz laki ko dia may masam pajak. Akilo-kilo bawa ni bu ko lisui. Ya kon iko man nasu-nasu ki bu, angka ni laki ta tudang akilo ni. Aga yelo pa ustaz, walaupun mak garu-garu nih, walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang apa gunanya, walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang apa gunanya. Maka itu kita iya kita mau sindir akan lagi de upa kalemba mi ustaz si makelong maka mau tuh nara tersentuh hatinya sehingga dia juga bisa melaksanakan sholat, Pak. Nah, terus itu doakan